Nsia abo o my Ghana de shema mu nyina mu adwo Sompa TV so na abusua wona guso ya wo hwa ya waso enso etie bie ana aye epobosom de toso enum afempemienu ene aduonu nan nanso yeda erade aye ana samodo ayede eba no wo content afidie no so abusua benya bi no wakenkan aya www.sompaonline.com Facebook na so yeda mu live ewo ho aya Sompa 93.1 and na YouTube no aya Sompa TV and somewhere yede ba ne yede makote no bi eni GPRTU empanyefo ade atoja sa enei fangobo ya akwakwo ginagina moabo na hwen ya ene ombetoto asentuade mu oman efisem bambo so afo ewura herekote so ade kokobo ema adwumayefo a obokotoka ewimhyen ginabia ho yera alan kwadwo chamate ane owura abu sakara won mienu akampo mi hasebri kwamna yonkwe and someone yet edifri krachi is abusua enya de a emu odekura na yenua ba ewura abana esi wo honum odi mu asem ebebre yen former GFA president lawyer Kwesinyanta Chidi atudwa ya watro se yenuanom ye omu adwoso wanwenom nto abama no wai nempuntunyuma de bebre enu achi wasade bi asoso ya wotre se wono eneye Leo Messi obabesi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro anan na emu asem ene sen NPP amanyoko no apal campaign team members ewo ahafoano southwest southeast and afi ahafoano north na kasemu a wo mo bababo NPP amanyoko no dawo adwumade ne bia so abaso asante mountain crop okumasem soame abato mpasua no so yedi mu asem ebrawo na nwumre na no wahene nto we leading member the movement for change and watch us yeraba omia sani amamwo ne bi ka kwar wantumi nyine hu mfiri mu da biarata yenim sa yenuanom biem ewo ahafoano south ene ne mpotamu a enya asam ketokra beneza wuso ansa etresa ade fefa bi akpọ de ma yenuanom muslimin som no ade hye yede mu asem ebre na nwumre asasa gara kokobo de abasa kwafo mate dan tetero ne yenuanom mu to koko sansa won mate koko buom ya bag bako akogina 2000 aprosifo ya ewo asante mampon abo adwuma amonsa ka yenua ba bi a yesusu se opani bi ya wafiri mu no wono nenam so ama wati nanom ewo nsera busua ohwe Sompa TV enanwumre no ensam no pi ka ho ya bono po ewo akire ho wo san etie bi ewo Sompa 90.7 eno ewo bono na po yefam Sompa 90.7 ewo bono na po yefam Sompa 93.1 FM eno so ewo bono ena afen so hafo ene ne mpatamu munyina so mu tie bi ewo ho Sompa 98.9 na oba asante mantan kropo kumasemu a eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM numere yi me kanfo na me de ma wo se mizo ene 5G de afro ne de emfraye ewo ho wona dawro ma bomoten ne pebinom ahoden nko a 21st clinic ya ne sciatica expert no yare nka ye bi ka ho bia no ye hu adwuma ema uru fisa 3A herbal center wode ayamtim sisiade ne koko aduro abadwa so a eye adwuma na express group ye de wo ko amoakoye adwuma suade esman kitchen aduane na ede na abusu seyi wani mekwa doye won madoma so ya senia ena epobosom de tosunum yada kasebo ye twatoɔ ene fie ebabasom akenkanfo ambete yenka ena numre yi ayeme akosuya ajewa akode boaten mene nana kwabena kese afi ye hye ensam no ase ye kɔ kotoka ewimhyen ginabia na ye dinkomo abusuane nyina no ene se mu a nyamia ye wadom watimi atu kwan efiri wo man yi mu akopiem ewa monone da no se ekobase bia upiem ewa kotorka ewimhyen ginabia honom no a ye wo ba bia ye hwehwe wo niam a wodi kurom ye wo ba bia etimi kase fa ha se nesi ha ne nyina no eye nhyehyeye a empanifo di agu akomsa be ya wo bintumi mfa enema boni bi emfiri wo man mu na onfa nko amonone anase ebia nipa ne se bia wo firi amonone na oba ye won hyehyeye ne ade a etimi ade nipa ne fa so sebe ye ono so wontimi mfa enema boni bi emfiri akire ho emfa ema nanse na yewura Henry Cote wono ekopie mu ewo kotoka ewimhyen ginabia ho yewura yi wono na ye oman efisem bambo soafo na ebere okopie mu wono kyerese nyame anim nie maba nsrahwe ewo hade nanso ade a ekoso no se mekase manage ho a na meboa ne nyina ene se woni a woye adwuma wo hono mu a aban amomatade sha omoye immigration empanifo empone maya ne mrante a wasiso a woye adwuma ewo kotoka wimhyen ginabia ho no ube pie ho no na immigration officer no de ekura obi bag a
watch it adwuma yɛ de ama no wɔhwɛ so na wɔnyɛ wɔno na egyina hɔ no ma wɔgyina wie mu a sabi wɔtwɛn ne disia bi a wɔfiri amonɔne ba na kyɛ sɛ adwuma no a wɔyɛ no ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔhwɛ so na wɔyɛ ɛyɛ adeɛ sɛ hadwen na yɛwura Henry Court ɛde kɔkɔbɔ ama wɔn kyerɛ wɔn sɛ saa adwuma no wɔn yɛ no ɛnɛnɛnɛnɛnɛ wɔn nso hɔ a dada wɔba hɔ nom no bɛhunu saa de na wɔn yɛ no hɔ no wɔn nso hɔ nom a so wɔn nim na wɔn bɔ musuo anaasɛ bia musuo bɔ wɔn na sɛ bia wɔkɔ wɔ saa te sɛ bia immigration panifo yɛ wɔ station ha sɛ no ade a mo yɛ ne deɛ ɛne wɔdɔ huru ɛka bibia ɛkwan wɔdo wɔn bɛfa soɔ no ɛnya asɛm ketewa yɛru anasɛm ni of our immigration officers, especially at the airport. Men and women wear uniforms only to go and see off their friends at the airport. They pull their bags right from the car, walk them through checking, walk them through immigration, and even security points all the way. When you disembark, you see them lined up, waiting for their friends. They take their bags. I have told the CJ, so send a message to them. That has to stop with immediate effects. And I mean immediate effects. We'll send plain clothes to go there. If an immigration officer is found around the arrival hall, departure hall, engaging passengers, seeing them off, please consider yourself that you'll be at home for a long time. Enuachi wamananso wa wasa to aso ya wo kire wo mo se adwuma no mo ye no ye de wo mo fa entitiem wo mo sada esuade agitumu dinse kantam esuaye se wo mehwe se ne maboni bia no emfiri oman mu nkwa monone na bibiboni bia nso mfiri monone ema oman mu enti wo mo nhwe na wo mo fa ensem wo mo kan ene nyansa ne suahu wo mo kwaje bra na wo mo gintete no wo mo fa sa anya adwuma pepepepepe na adwuma no ebeye fo de ama wo mo. Seriously relying on you, and please don't misquote me. We are relying on you to perform your professional duty as Ghana Immigration Service before, during, and after the elections. And why I'm saying so is that we don't want any political party to say that, we are being biased as an interior minister. Our duty is to ensure free, fair, and transparent elections. Yewura Henry Court wono ene wo man afisamba mboswafo GPRT yompanyimfo anaba mane kira sanyame no kwasem ni fifi bone a efra bo ponche wo be huru bintia ko be hunu mobo na sane wo PRO adema GPRTU ora Samuel Amoa enene awiai wona so mpaka sia hwehwe nkomo a kira se nyankropo ye adom wo na wo twofra ba besimwo no sanyame ye adom na se esanso to yenko ade a wo mbekwa akosia na won mahwe so adwene esansa de aba ne won mokeka kono ahwe yi a enkoye kura na se ko ba sa adwinhwe swai no enuma tumi wie peye de a ka hyentuade bo ombetotum. Yes, I sure you never do that. So I need chance of better South I mean, no cafe. You do one train, say, and come back to South France. Not a 20% the other two, you are share, we are shall see the idea. That time, no, the NT near to not the faculty and in a paper. Nibona ye chamene higher name other component that is a taxes name insurance name we can say BBL taxes name they didn't even have to get and no na ye that's why ye corporate 20%. But that time when the fuel price in input they nan get no pay the moon ko so sa me no ka say that the fuel price no so pay the moon ko ada ye to so and na ya wo ya sa to so bi ma ni nyina mu no aban fa krata bia mre anase aban tontan frey en say ni ho kwan se e beto the tax nduabo ne yanhwe ne ni atwemu a obedi station every sem de tell me no ka say ni dance bi e kire say aban eni e di sounds a wo so no sabi ani amako no de e chance 20% mbeti ma ba bonte hia e a ni e hwe anim say ko next week yam ti omonka de a let's say some bit ni mo bi e say ye hu say full price no so asa pege ni mu di ni da 14 aban na share
say omni e ba besia debi but the enam te krata na koto no ni e twen se nkatni so be free mo free nti by ye hwe ni by next week ni ya ebetu anamon ni akobisa mo te debi krata na sa da mo puno so ache ye no mo ya ade afa ho se bibia sa nkodi a na ye hwe mu se de ebesi aye me gidi sem se debi aye ka se GPR Chuanata Kenkapuku Nanka Yesha Nanka and Sefembo, Yabetu Sentu Abuma, Yeni Abaita Kutinkuya, but they will say, a binding agent how the matinee for the trespassing get and internet the Bia and Yomukoshi Anachi Abubu Yamaho, the Kobana said Niamina, the papers, papers are costro, DBL for insurance for to fuel so costro. Now, a dear Yebe, Bebuania, Costro, soon, a year to passengers, not also my area. You man now. Kasama for the children GPRTU Ekono Ora Samuel Amua. Abusia ye ko Krachi East ya ewo oti mantam no mu na ye ne enuaba ewura abana esi akodi enkomo ye nuaba no ato ye nkra bi a nyame anim ne nkra no emu oyapa na sade ye beye na ye bete asam no ase ye nti ye nkwa ahoma no so na wonkyere mu mfa nkyere yen me nuaba Sompa TV so ne madwoe ewura wotemenka Sompa TV so ne madwoe ye boye homodin bia se ye benya ye nuaba ewura abana esi wono na esi anemu ewo Krachi East ewo oti mantam no mu enya nte se MC de man se ya ewo Krachi East wotemenka ewura bra mete wonka madwoe papa mejo so na ewura pom te sen oba de dia chen watu yankra se MC de man se ya ewo Krachi East ewo oti mantam no bibi atu owura no wadaroma ede ade a mpenye fosa de chena ya ntasa mpofra aye na echi na enyina ebebo eni akwa echi kakra aye 2022 nimu na Krachi East omo MC owo etu ananam ewon celebrate okokuma so kodi dwumadie bi adechi omo kwa bie no hotel room no na chese wato ananam ewon sedo ewo bo eno enenam so ma ye mampenye eye na nadodan kwa akofado esan yi eye owura munyamfo Bernard Abuluja Mensa sa omejinam sa emra eye Krachi East omo MC na oshane dwumadi ase omo confirm ye November 2022 amane shane dwumadi ase neno enene dey okọ dwumadi bi ase ewo Dambai College of Education omo ye ne guest speaker nti o kokasa wo dwumadi na ase na asa okasa wie ye no na asa nante na odekwatena ase no enhyeda nko introduction for no so ne mu ade no kwatena ase nso mo hwede we papa ne ye na eni enyan na omo tabrim no de no kwapiem ewo clinic e wodam by honum a doctors for mo kodru ye na a doctors for no kiremu a enya ade a won betumi nso wo so omo de ne ekọ ayaresabia kasim aya rara regional hospital asan so timantem wanyina rara na regional hospital na want omutam no ede ne kopiem na ansa na omode ne kopiem no a doctor for no confirm ye say ye papa eye Bernard waye nyamedi ansa na omode ne ebedru ayaresabia ho na enum na enhwehwemu kra a ekire say wanya papa no wodi mfie eye edusia enum na edusia nsia ntem ho na waja eyire ne nkwala enum na enu na eye Sompa nkra toni eye rabna sinseme boy meni ekọ Dambai ene ebusuan kodi nsawoso afi na ebusuan no ehwese omo betoto esansa bia to wonani nti omo toto enwoma na omo ahwede omo betumi aye afa ho ewrabra ade wo pani no na ne ho dodo no dada na anase ne nko na saade no siye enne nko na saade no siye yante babia sa ne ho dodo no ena empo ebusuanfo no ensu kiremu a enya ade papa no ne ho edodo no di adwumadi na ekoso ewo Dambai College of Education hono na adwumadi ben asa school for na no my organize program kitue bi na omo hese papa e baba kasa ase na ono so de nanim onya abeta adwumadi na chi tiese na matriculation sanete well confirmation de menyanya confirmation say matriculation de emum tiese kro no mu tesen wow how brimpo tutu de kronum nyina aboto ensembe na wo de waso toto fom a wakwa ensem tro ni wo kronum Krachi East ne importem no ensembe na ye komo manfo gu so omo ka ho asempa
Saturday aye de areho na to abuso nyina nim ti obia ye nhye dan te bibia emfa ho ye nti ye hwe ye de ni edi ekire de be free mu ababia nso no ye mfa nkame sompatifo Denuaba Ewurabra esi na yete ne kan free Krachi East ewo oti mantam no emui. I was sorry, from Movement for Change. Yura Alan Kwajo Chamatain. Or free NPP Amanyokoni Mono, and now yes, one shoba kwana fei wakwate movement na 2024 yi one NPP ni DC ade abesia kan. And wo mo de abasa na kwa bi cross in front of tilapia na chese ewiase esesa enuoma ekonanim. Enam so ntino one national interest movement. One makwa woka bomano Dr. Abu Sakara Foster ena edi animu a wo mo nyina kwa woka mato kese eso so adwene ehunu sasa kwa basa wo mo kan wo mo tambo animu a nyame yadom afia bato no ebetumi akoyie pa enti ye kan wo mumienu ena baba ka won motamabom awasa 2024 ba ye bato no ensakra ye betumi aba adiama wonom wo mo kire se de won ma ye no aye nhia soronko a baba boa se ne be na MPP ni NDC ada ne da nyina da weyi ko na weyi ba na nso ye hu mpontonwuma ene ne oma pa se bi wo mo de gu akwamu ama Ghana fo ye ho an ha ye no sa de nyina da atumi afiri ho ekuo ne kire mo se sakoba se ye nya ekufufro ema ne babeka ho na ekuo ne ye miensa ya won mo gira wo mo na so awo ma gade mu a MPP ne NDC wo be ho mo yie ena sakoba se wo kire bi mpo ye to abade ama obi a woni ane be hunu sese wantoto ne nneema yi anya ne hyehyɛ yi a wo be fra konya so ama amanyekuo foforo aba betena so na nkonkɔ ye MPP ne NDC nko ase ne da ne da nyina da ye hunu wo no enam saye sunti no won mo hwese wo betumi ade hyehyɛ mapa enuoma pa eginaye pa ane enuoma ebetumi abo ma Ghana yempuntuo ne yenkankɔ de edo man no befra domu akɔ adomu yedie mu akɔ yedie mu na sakraye mapa tumi abo ma Ghana mu no sa nuoma no mo hwese wo betumi ade agu akwamu yerwa Alan Kojo Chemate kyerɛ sɛ wɔn akasa wɔte wɔn no wodi ka bisa ne to ansa no wɔmena do be enti wabere mu papa pa seba ne sɛ amanyosam yɛnwani antoto nuoma awɔ ngoma sua yagere kɔ cha anasempo yakwante tempo won sam so yenhwe na yenfa yie ntu yi asa ne mo nyina wo bene mu ya woni mu de ewo mu eji se kwaba se wonya Dr. Abu Sakara Foster emo no so ba beka no ho ana kyese wo mienu no wo makogina brane se konkoma ne agyan a wo betumi aboa ama nyame ya dom 2024 abato ma Ghana ye beto no enuoma atumi awie peye ade ama wonom na sawre no abakwasemu anasempo amanyosemu a University of Education Cape Coast panye pa ya wodi ne juma e wo honom no wo kire amanyosem owura Isaac Brako papa wa bene yie papa pa abusua wono nanke ye bɔ modern sa ye ne bekasa na sana ye ne no ebedi enkomo no yerua ya oboaben asamoa wo ye member adema movement for change ekuo no abusua wono Sompa kase ekasai atro se sasia no krampo no sane enuoma esibi kakono a enne mpanyufo mienu aka wono tamde asie ni no ebetumi aboa 2024 ye ebiem sane omanfo bi no mo keka sa yerua Alan Kojo Chemate krampo wa sha se kan sembi sa ye hia Kristoni mapa no watumi abedi o ma Ghana so no de kaka ho no wo se no de amanyosem kasa eji sansensem no ye montungu no kwe efe oya Chemate eni oya Abu Sakara no nese onunkwa oda kubi ano Chemate so kubi ano omunso ne enkomodi na koswa akowie se Ghana for be enfaso ena akopie sanka bomu enfaso ni se NPP NDC no utisi abontia ihye ni pedremu ensia enso beka chose yemi yabre wo mo entini ntoaba wo yen se twini bigidi se wotati sa asem no waso na me ntoaba fo no omo pe obi sufra ombikin de mania tomoso na omodachi esisi ese kememi ke na mu ni abato no mu ani wo ntoaba na nkotra de ma se bi ebe obi bu ko baba ko toaba na wase bobre kura eniti na movement for change movement for change no e pija pem ko ni mu na ebi mo ho so o mo ya asie boaboa edo ma no dada a mo so aji o mu di dada a mo ni na no mo ni MPP NDC o mo finfin sa dom no enya mi adom adwina base na mbedo nse
nkwa nti yɛde nyina yɛka yɛ hoɔden bom na yɛhyɛ nipa baako ase ɛyɛ movement for change ahɔfranto owura lankyɛ maten sɛ ɔntu frankaa no ndi yɛnim sɛdeɛ ɔwɔkɔ dada yi kɔntɛnkorɔ na yɛde yɛ hoɔden taa n'akyi a abɛ ne nyame ato bi na ɔbɛhyɛkyɛ ghana owura kyerɛ maten the movement for change ɛna ɛbɛkɔ abatoɔ no mu alliance yɛ nkambo mu a sɛbe emu hae obiara tumi gyina nti adwene faako a yɛde kɔ ɛnyɛ revolutionary change ne yɛde bɛkɔ abatoɔ no mmom aka bɔ mu deɛ wohiɛ biribi a ɔde bɛto ho din ntimi nka se aka bɔ mu so wɔsi ɛfɛ ɛdɛyɛ tententen nti anɔpa yi di nkɔmmɔ yi sɛ nnipa du asɛdi baako asɛdi mmienu asɛdi mmienu a wɔwɔ adeɛ no gye sɛ nka wobɔ mu nyinaa din ɛnso wobɛtumi abɔ din baako revolutionary change na mmom no aba no a yɛrekɔtoɔ no ɛtumi ɛda balance ɛyɛ movement for change ɛno ɛnsesa Abusia why ye royal boaben asamwa no why member the man movement for change na ye bo modern eguso depo so ahoma no say nsabaka yera Isaac Brako ewa ahoma no so na asem kroya ho ye na di nkomo edi afa ho abusia ye koya ni mo wansamfo from ye kai wo sanyumre no nsia brem kase na wani go so ya wo hwei Sompa 93.1 FM so kumase FB Sompa 90.7 ewa bono na po ye FM omukuram Sompa 98.9 enso wo bono na afa so half no nempotamu wo mo so ekuram Sompa TV so achi no ye live e wa ba fonten tafidi no so www.sompafmonline.com abusia de achi ne ade de wo mu bia so no ye de ho asem e be rakoso yakobra I was a common so yene Dr. Isaac Brako kwakodi enkomo University of Education ho enodini juma yera amwajo mejo so mini aba na niema mboko de Yesu adom niema mboko sidan Kenya me awode yenkɔ ne tew sanse enim sɛ woni bre na yabesabi yera alan kojo chematen ene Dr. Abu Saka Foster ka wonmo aka bomuo no we medi gabisa sɛ yehune sen sakra bi betumi aba wo mu odu se 2024 wo betumi apushi bibi ana obi mu dro de ya na gina niema bebre so egina nipa woni omo kwa kansie no so mu dro no eti wo de toto ho a na ba ko de ete se ba ha na bia ba ko so se baba yenten a ene ne ye beka se de ne bia kwa se ba ha no de toto baba yenten ho a ba ha de no mu ha. Okay. Se omumu betimi ayeduwa ejina niema mienu so ba ko ne se wo betimi aboaboa nipa no wo man na fa na nyina na wahuri abedi wo machi bebre na afi no enipa no wo boaboa mo abedi wo machi no se omo ye nipa omakoma mutrodo omo ta party no anekuo na chi a enye daadaa kra na maybe some way the toto niema bi ho Second Republic adisima to so mienu ye wura gbedema na wo ye nkroma finance minister and one ne to nkwanta pai enti Second Republic obegina ye na Ghana for ye furo gwedema esanse na wo ye the man Kwame Nkrumah sika photo sanfo enti na sika woni botom enti Ghana for ye say wo mo be pesika ne biedi enti ye frogwede bedema ye gini sika di na mom ya ntoma no bedema wentimi ne busi a oni si aka no wentimi no ansi aka no eni no so nkonim ye wura pa kwasindium adehima to so nan yimu a wo mobilize ni papa de wo mkogina prama so se nipa wei enye omanu akeke obi akura party card obi enye card ne ehwe wo mu yi card amanfo ye mu hyehyɛ wo mu ye kwoto ye ede ba ye obetimi aka wo nsa no ena ye wura kwabena daako NIP okogina ye kwabena daako ya na eko onu ani party man ye se yentoma no one ye wura dubu ahen eni Rollins koshia ontimi nni nkonim enti yentoma no yenye ne sikani enti se wo mo ye so genuine supporters anamba pe sikadie eno ya de foforo enti se amanfo betini di chitaipa amomo no mo doso de a ene na mo be yedu na mo ekoye sanhweso a media man di a ene na menua enkonkoye hwe kura ayen rampanyimfo yi mienu sane wo mu dibre wo mbobere esi atie ayero alan kojo chematen wo hwe ba bia ne womanim esibia konkan ko
na wasaye businessman no a yehwe yere toto abusaka de no ho obebeka no se we won ne running mate e na eka bomuo na wono akosa na yebeka no wo mie no ensesan ye bi betumi aba e wo ba bi se bi ebebo MPP na NDC hu ana. Oh, me and na begina sa ni ma mienu amakan na emuduro de se wo homanim onim de awowo eni wo sika awowo de ya na entai enye ayi bebre. First session of Ghana's Fourth Republic ye would have Professor Edubu Ahin na wo ye university professor wa kire history wo University of Ghana che na wo gidin homanim de na owo din e chen ye wura Rollins enso so omo de kogina ye no why no Ebra Rollins ho hwe almost akobie okura no yewura kofo betu no enti ehomanimu no ama meboa no ana sesi council de Ghana for betimi age usika de omo mfi wo yewura busakara wabaya flag bearer of parties EPP pen nanso so no Ghana for ekwakoto abande no emebu ne doso omo mu ahine nim yewura sakara so hu wodi ne toto eni party akese mienu no omo kind fo na hwan no wogi din pa enti no wodi omienu etu a ebi beye baba yentin ebi nso beye ba tie sompa na entumi nkoba se wo mu mienu no krampo betumi ama abato na ebato no se bi obeka se run off bi krampo apie mu se yira alan kojo chemati wogina brand se konkoma ne agyan ya wonye na dwene kra se wo twe asan na MPP ne NDC akono. Yase banchinya eja na ebekire. Okay. Ebra yebaka koto aba no na ebekire. Na enye nnukwe no. Yebetimi ahwehwe ensam asisi pen de atoto ho ahwe se na yebetimi akono. Ene se Ghana ha no yan de omotae to aba ma baabi aboa ne gina no na ne banso gina. Enti o to ama party no empen bebre na wo sa to ama ne ba no. Presidential candidate no wo to ama no na wo sa pe ne ba wo gina se parliamentary candidate wo mpasua ne so ho no enti nya na nsenya a ne mamu chemienu ya nanka party a ne ba be president no na party ne wo majority members in parliament agisa na nsenya na sisan kakra yi na we movement yi no ye nya hu omo nyina so ba pase omo benya parliamentary candidate e wo fom ho na nkofo behwe wo mo so adie atoa momopeni no matoa mawomo sankoba misana se president no kwa na ehia ejina de a ebeye din samanfo begina ombenya mugidie se wo ba na wa nya majo party woni emrahye bedwafo ne ade a wo government na be form no wo beyiyi frefre kobo ebe ma memwo na ye godin amam enti wa hwa na manfo GDS wonya ede wo mu no de toma no no na wa nkwa nkonya ekoba misade a ene na eba beye hwebuada yo ayenim sese wobia ape nipa wone no ebesia kan ya anase mpo wone no ebehwea bom na wom no obia kwakosia kan ya no mo nipa no se ne ositie asase no ana emfama ne bobobaro ne yetete se yeru Abubakar Sadiq ana eyere so paso ayeru Alan Kojo Chematen wone ne beko na asase anu a asemframa na boama na dane sa no efa baabi no enkonko ha yeru Alan wo kwa so ana. Oh, minyi ni se beha ene se wo ye no wo hwe obi a wo ne besine so compatibility eno so dan chen so a ye me ne wo mienu ye wo ku ba komo ye kwa me ne wo besine so de nanso ye ka hoden bom ye de ahoden ko bo obi so de mu a ebema ye mu ayedu esanse ye se ye de dom ne pia ebodom mu ko pia ekopiri to me enti yanfa ya hoden ko kani abufofo bi nkoto kese ni hoden no munye du na ne wa nya merani meti kura no ni yetimi nya tumi a enye me ma minister kura se wo fa ho dwane o nanso no sese no party kura ye nya hu wo munyina so ye enti so mo fi se wo mo ka ahoden ne di bom na se betimi abo mo de a ene na wo de yewura Sidik beto nchen no ma obi a one ne ye alliance ye be hwe first session of Ghana's Fourth Republic yewura Rollins woman party NDC any parties be to say DPP Democratic People's Party and National Convention Party a bro party and yewura kon inkense aka mo mo yi no say ono ni omo flag bearer omo koto kese in alliance
omo enti ebe ma yewura ko nkense aka wini badehie ebe ye running mate to Rollins enti Sena Rollins will be crediting won team a esan se wo mode omtumi ko kan obi die ho ne nkunimudie ba o ma fenti na ese wo ma onipa kon no wo de no ka ehye pon achi na esan esa kese amone ekuro foforo akoto ni nti yo Dok young how na so brepi my nya we da so no wada Waye. I was your young Kasa ye ayora Isaac Brakono no political scientist at University of Education. Tom Pesiano se mun sam de ye bebe nipa nkro na obia pese ogina ne manfom na okope mrase bedwa adwa no opani ba ko odi mu akotre yewura kwasi nyantachi na ene obepie mu ewofie hansam pi na yewura no ade tu dwa wotre se adese ye wo edwoso Tom Pesiano so epe empuntuo na asetena mutimi sesa ade ma wo mu a na omoto aba ebra omunu wo mu ho a ebre no anie yewura kwasi nyantachi kire se wono na gina brane ewo nipa enkronum se wo so to aba no ede ma no yina ebeboa kama na omo kasemi medi MP na MP won already ntina enya de a but ekwan da ho omo say omo person me be omo MP na me so me yi meti na enyina na epejon asem obi a obra ne ho ase o nyansa o nimdie o links o sha no onye ordinary MP because you MPs bebre o mantimi ampa mputu amre o munkrofo ebi 2 times 3 times she but on by even 1 term 3 years any 4 years mpo executives yam share executives na wo hono 70 executives oyina ekura cars o mu drive ebi nti babiada there's no constituency executives nina drive pickups ni prados ni yimi hu bi wo babiada ni modembo entina otimi yes ade wo hwe mo a odebo a hwe okwa parks awaye wo ho parks football pitches bebre hwe nyuma horo a waboa ema ye wafaso no nya wo security services ensano nyuma wabuebu wo ho fish farming ebi poultry ni niema apart from that Boankra project ya wo hoyi ene akwan ya horo a wa start senka oye ni nyina na che se oye jumapa na butai pa eda makuma so ne say level na ode adjuso yempe obia keke esi onya be makukudura obi a owonim de ewonyansa wo links ne connections a obetimi atwa dwumadie no na da bia meka senka ye football team a nka John de o Messi na Messi bobo no pra na ofimu a ontimi nkofo obi a kekese ombe jina na mu ese onya Mbappe ana Ronaldo na enu achi osade bi soso ekirese na nka asem ni fie nanso ajade okofa ahwede afiri wura mu ba ya oba na wo we ba obetena aboboa no we ya wode nwansana eba afie no eno a na ebebo ne din aka asem aja obia wo na berewa etene nchen na emu aberewa bia bayi nanso akoda no tumirika kote hwe awia na sabi okoto aberewa ne mfikire no ene me ka asa aberewa na yebayifo na wote ase pa de aseda ene wode masafo awura de kire se abrantia ye fa ne se Anas Aremiyaho Anas ekwan wode na fa so de ne kusakusa hintirim angry but mention say how long can you be angry, how long can you be bitter? Yes, and I'm tuning in my mind. My kai say someone bar first Ambassador Boatin ona friend me no ambassador of China and I'm meaning didn't come and I'm say I am my family there. And to say the world should just end like that for me. Yes, I felt like that because nipa asem kakra esi Ghana obi anka bi ma asif se na omo twema ya we me nwanwa o namfofo obi a dwane fi nche obi na ebi kra ama me nche mi ebi kra wo up to now omo ntimi frɛ me da ma frɛ wo na omo mpa me call yes enti odwene ho a o si minie enti na nkrofobin so oboba me nche omo ya omo shemin kra ebi say kwesi anti communities me kai said even obi ka kire me money dey ne ba na the ba medical school I say medical school omo lectures I think on psychology omo say kwesi anti there
nyamena nyamena bo anonka okuno hukura committee sisa dan kan you bi anwanwa yes bibre omuka wasam basa ebis ntie futu say nipa I see I'm okay now. Some say in fear no man as in fear and you and I've overcome it. Ewo edwoso ewa santimantem ha so beto aba ne de ama wo mu na wasi omwane mu se onmra se bedwane Afabi no yera lawyer kwasi nyanta chesa so eto aso kire mu se wo basre eto ahene ne yesi ahene fo se abano anyame ya adoma wo makwa akoto no wo mu hwam yie pa no monto masabio nipa woni mu de na wo betumi ade adwoso aduru baabi enya nipa bia se wo no lawyer kwasi nyanta chi no sanse no yoma pa wabobo no enya semkuma delegates no way delegate selection o enya general election omo koto aba omo ye nipa kakra bi 1080 na eto aba na me show on say me ba delegates welfare ade damakuma so pa na metete room o sibi say mo de kwasi yantichi ba obeyi mo fi ho na ode nipa foforo abehye mo na any propaganda onim said there was some controversy over delegates list just asem no kra ko do court they show on boss say omo to aba no omo na minimum bia wo ba bia nti nyame adom na me ba omo na me ne won ebeye adwuma osi mra ye besa to aba yi nipa foforo ba minim say omo dwumadi a omo di dwumadi ni re-election and issue for them. A lot of them, or even all of them, can be re-elected on account of NC. And could be a war just the young Petros, John Netisa, young Petros, and also almost the grassroots people for the party. Almost number 20,000 delegates. No be brave if young Petros no more. But say Michelle Ombose me ba. Young Petros, you bet in team the nine ejina from Matwa, so maybe John Juma Pa or Stati and what you know, they baba to ja atras and Yami, I don't know about delegates, no, and Yadia will be you mumu de Biara, Danemo Puntunuma de or the Papa. Me the man of the moment. Connections in that's all. We entity isn't that a personal relationship near for our building. Okay. Tama. Nyame adom me koye ball adwuma no true men so me good works no na nkrofo pemasem me ne nkrofo build contacts me to kwan kokuro ahuro bebre cry what we are se bia 210 makom more than half my shan nkrofo e be a football for be a politicians e be a business people me so bibi nyame a on meet me abeboa enti me wajide pa say with political authority no meeting more for the people me my bobra baby nyankopon ndi me akodu no enya fe na me copper Land Cruiser or parliament and na me copper adwuma age eho bosumo akatua da bi enya saa na mpese me ye me pese me ko na me so me through that me som me kromufo na me nidie ene me nyansa na ma hoden ya nyankopon ndi ache me no me de I was your lawyer question to Chinia Turn and Kano Siatica expert at 21st clinic. I want to was a walk on our cocoje, Irish, at a few 1 month chain. I was in a laboratory centers over brace, can and so over for which I'll become. And to baby, I dear no cocotebia, no yamiatum so. Adokota phone be hunu wo de adroba kan ama ho atɔ wonan mu ye odudu ayo se de yabo odua no asɔwo afri wo paachi ɛna de ba wo nase ko 21st clinic in China adokota phone no enhwe 0249311311 ɛna 0540311311 and remember can for 3 capsules ɛde amount ɛyɛ koko masete aduro etumi koko papa yanka nada koko nti ebusu ende wo pie kura na wo kwakoja na baabi ana afere sanse koko ne se ne yesi bia ya wo ahwe yi a na de moja ne namwo eno wo chene sisi yade na ha wo ayamtim timi mo obi kwotena agya na so wo chemo ase wo eno nso so enya sempa kura wo hia 3 capsules na watumi anonom ebeyi wo yam kama
kama ama yɛmatumi ada hɔ ɛnomɛ kokɔ na kɛba dan hɛba Mr. Ba Epidank 0546 107 107 0546 107 107 afɛ mi zone 5G so wɔn mo ka ho bi wo pa no de anumere wo betumi yanom de ahoɔden wɔ muo ɛbɛm wɔ ahomeka papa ɛyɛ mizo ana 5G wokɔ adwama so ba bi ya bisa won sabeka ne bo no so da fam shano za 21st clinic ɛhwɛ overseas de ɛbusu se cha ɛwɔ hɔ nte wo pendodo matu a wobɛtumi akotu bi ana wo da frɛ ya ho ma no ba bia wo nam biada ya de bi bɛbrɛ 0246 270221 0246 270221 yenyina resoni antonkra emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa. abusuan ya da wase ama wakwa abaye koye nimu wonsanfo from na ye gyina mu e wo soame abato mpasua no so ena dwumadie kase bi akoso e wo soame Methodist asafo no mu ni nyina stresse wapa enipa mako aduasan wotwe ho ntoma ya woye NPP amanyoko no mu nipa mapa sebe ya omatuma hwe na waboa party no nyame yadoma 2024 abato ye koto no na omatimi akodi enkunim enipa nan ene free esoro ho no ebeka won ho a omaye mako aduasan enwotwe na yewura lawyer Dakun ono ejiramu SPC ode nsama nsamtwofo ne kura mu kura nso na wopani aya woye empasua no so do frɛ edom edema amanyoko no Honorable Yusuf Hamidu ono so samua ode man sam trofoni Emedasi regional executives and regional ministers say in the GA so mababa la chiswami so see campaign tibu amai so ejumani chance 2024 election you need time to waste ya dia nubia so chance another executives say mama na body so mo mai for mo resource campaign team so yeah again you say accident de debe mo especially mo mo nya adomo ya bo buti so mo ba meka campaign so say be eduma dia uchi so be ya o so we you guys so uchi now the control say ma je na ma to mo uchi to be bia we nya akwanya e bo ni tin say na mo meka campaign ya e be na sinia actually class so baba on for say ye na ye nya eduma no so
yakoya ni mo nsam from I was sorry, queer name na MPP Amanyoko one so woko ahafo southwest, southeast, and afe ahafo north. One ma power campaign team members one so baba buana wabo Amanyoko ni swadi hunu ne one mo botaye ho dawuru pa. And yewra chama wontumi ya wono aya santemanta motetene adema Amanyoko no ene kodi se dwuma yi a. Watch us 2024 about to womani abede se breaking the 8 no. Womba to me edru so. And I'm saya sunti ene campaign team members one ma power no wo wasa sudie kese da one so ye adwuma ye dia ma wo no wo betumi adru ho amana yi yewura doctor ko ya ba da o ba se ko to papa en fam abra o ba e so do ka de ma na abra to ma bi e no ono so e sha se so yi campaign team na watching room 7 and on the campaign chair you are the campaign team manager you are Pariasa Omoba na Mrs. Sunya the Nyawo independent na Mrs. Omobi as a campaign team manager our Santa Oshaso enu go and Madimu, I was said, I was said, Mrs. Over the campaign, no name and a penny. Now, Sidi Pa, Mrs. Mamma was one thing. I was said, and winning the Abasso, and then Madimu. Now, Mrs. What the Akko, electoral area. I know no Oroko Fear Champion constituency chairman and so at the Sodia to judge yourself Sada. One more quanya cry until so for share quantum ponso on Hujuma. The chairman, the kind Zemika chairman, the friend doctor, and some can prepare by Menno, so saying influential. So, Muso nipa bi wo a kan sama ko so nya party ni kra mpo bia na obi na bi but bia na ti betimi de na kan so chance bi akọ hu so oji wo che nipa bi obi nza obi wo chi kra na che ba che ho no dem fi so na kwa so ba ade ba ko ha mi se ya ha no e se de ni problem ya ha o kese pa ni ya kwa so nyame ya domman ne se ya kwa no we must see my about 90% of our problem. And what you know, Anna Panipaya or Sobacoma show your fear, dear ma, Adesha Wahafano Southwest, MPP Dimo, or Manya for Elvis or Simon Sadapa, and so the two also said, on the Mumma Piaman, and Nasayame, I don't know about what was our quine or Bayamo. Former President John Aduku for time. Okay, as at that time, now. From people who consider a name to MPP advice in the year 2000. Campano so at the hotel at to find us. As our shares have been seen there, it is a kind of I didn't feel the over 24 years now. Until say, America said, a DB of America's expiry date. And this buyer, our buyer, no, sebi. Pressure biama what to touch my kakra chuma tell grabber amubu mani be so man sa nya se hu se nya ye dia me abana se mo tutu to go dia to se bi abana na sa ye enu ntina yan papa bibi sine no se kase wonwonam for mamenka se idobo ne di na this from my fans Dr. Mahmoud onne ne boss na adodan kwa before onne omo can be a woman me road ministers mabba kwan so abe hu se kase omo say kwan for sanoto. Ora Elvis was Simon Sadapa or sell Becomra show your fear at Yama Hafano Southwest in Pesuasu. It has so Jamo our Southwest mentioning one DC so and a Casonabo Joseph and Pombo so Brian Yabema Ebenezer Wusu Ansana Udina China Muba Proka Craning Naturese
yenuanom mozreme som no adehye ya ewo ho no mu a wo kire kom no enche na wode akom kire no eba na wieye na ehu akohia se osi aban na mu ewo ho no de na wono so efato ne ho so na otu ne botom se be ya yenuanom so obetimi asere kakra ewo akwan kire ya wo kire no emu na ebra otu ne botom no wantu ne kwa na ja se wato mo bags ahodo anwa ene ehu akade ebetimi aboa wo mu na watimi ache ede ma wo mu ebra yeru ana kasa na wo sere wo mu se obi anka na koma emfanto ne yem wo bom paye a on kai na nado dankwa ekufuaro ni Dr. Alhaj Mahmoud Baumia na de akade e yaba kwasem yenye nim se yenye nim krobofo ne papa no mashe achiase a enche no de bawiye se de nyire nim no se saado ma ye mo ni asichire ni make ni litna de hia wo mu akomchire ni mu ne kama kuma se wo se mto sa no mo na de ma wo mu na mu tibidi akomchire no mtim bom paye ma ye mensi no se de mensi bitu tumpon na Ghana menya so tumpon na mpaye bi so tra kan mampani na do dakwa kufuado ene ye ne ayabo ni nyina se de beya na ko bo ho ba le dwedi ni so bituna akọ ayeyo asubie mu ina no kobofo imam ne omam ka ho nyina se sabe mo tre ekom bo mpaye wedi so etie wo mo mpaye ma o my Ghana na afia ya abato afi asubie ene ko ye mra Enuachi ya yewura DC edinin sabno ekọ na wiye ndo gina moje ne ma no de ma yenuanom ozreme som no adehye eye Alhaji Osman Ibrahim one Nasara coordinator edema NPP amanyokuo no bon sam de ma yewura isi ya se wa ya de papa na oba important ho no mu a yewura Alhaji Osman Ibrahim dodo na afa no Boko Haram gina mu na odika to salamu alaikum no mu jeso wa alaikum salam na ensamo de so de President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo for Hafanu Southwest and there waju efa yesremfo kremofo na omo MPP mine no each district chief imams say ni sirade ne say omo nchi ne ma we umfa paibo etaye MPP for chi kura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wura MP constitution executive ni PC Evis Mensa Dapa sa ne ma we enkoma kremofo ye nya omo paibo ya minti omo bompa ye na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kuta siti anu yi mejidie se ye kremofo ni zongo community mputujima na ebenye ye ntiminka so yesra Allah se die na omo ye na anamo na omo tu afa zongo community no otumfo ye nkompo enhira omo enhira penefo ni na enukura DC adiaba enema we equal 6 zones manka mame ya Adamfo Boko Haram ani ateninkai Nana wahine into were leading member the movement for change and na watch us a neighbor bia mampanyi na do watch shana kwa kodro no yeraba omia wontumi nyine wo mfremu da biarata so wo ye meti ntiri wonka ho na sabie wo bisasa meti sekobasa ka ekonya nkwanhia wonka ho ana sempo sekobasa ka no sika bam ya gigi sika eye ho ancha na ko meti kurampo na gigi ni ye worokora na kire ba bia yamfamfa na yenya sika sare yesibi mpai no take ana de kaka ho anam saya so nti wo se na se mampanyi na do atwia ne nyina akwhwe amena mu a wanyi of the 3 top names, I have said it and I'm sure everybody would agree with me. Alan Chamate, John Mahama and Bawumia, one of them will become president by the end of the elections day. That one is self-evident. So I am saying, let us focus on these 3 individuals. Check their own track record in every area that they have worked until now. Check it against the current situation where Ghana finds ourselves. And then determine which one of these 3, not based on political party. Because look, if Alan were still in MPP, I would support Alan in MPP because it is Alan. Because individually, I have analyzed him. The Constitution of Ghana says that if somebody goes for a presidential election and has a running mate, once the president is elected, the running mate is also deemed to have been elected. That's the first thing. If you're a minister, you are appointed by the president. He can keep you in place, he can sack you. The president can never sack a vice president. No, you have no power. The person was deemed to have been elected like yourself. So if anything, it has to be by impeachment. No, but not I. The law, the constitution. Listen, so that's the first thing. Second thing, if the president of Ghana travels outside of Ghana for 1 minute, it is the vice president who takes over by law, by constitution. So if any leading member the movement for change Nana Ohene into abusia ma yenko Asante Mampon embra sesia Asante Mampon aye kono ye giramo ewo NDC amanyoko no edimu na de wo frɛ emabunu edema NDC amanyoko no ewo Asante Mampon na ye ka ne ho asɛm sesia yi abusia eye bibi
aprosifo ya ewo asante mampon abomodin papa ama waye adwuma bi ewo borno bi a yefro kofi sapon ya ni nyinada ewo asante mampon ni nyina no e kire se yesusu se awudie bi ya akoso no lai bi wom na lai bi a ewo mu no eye oba no na enam kana sichi kwa bi so a wode sekan awo ba man agene nkwa de afiri ne nsamu empanifo etere se enakakra ni na mentime ho ase eba awafo mienu entamu na ebra mentime ho ase ne ba ye no o munyai o muntwa so bra jai o nyahwe o sister wunyai o bra musokra we patama muntie saa ye bia ne koso ase kikire beko enko ne ade saa na owura yikura no ye kire se o kira de osaya kutu ye kira de nimfie no kura be se aduanan kwa aduanan mienu ne miensa hodom na we obi a nani afikakara na aprosifo abomoden ama wonsan ka ye nua baya sesi ai ya ye ka no ho asem a aprosifo kire se ade bia betimi aboa wo ma hwehwemu mapa o matumi aye no o mo ogide se ye nua ba no betimi aboa wo mo ama yensan so atumi aka ye nua ba yi edi a yensa ka eye Abigail edi ya ampanifo ede ma ye eno no na ensamtrofo ya mananso ho a ye to aso ya ye ni owura hudu ya edi enkomo ono na eye sa wo ba empasua no so a oginam dendendenden ede ma NDC amanyo eku no na wo trese nyame anim nie eyade se enema ha na wo ye ntensamo a wo de ma ye to reach the family to actually ascertain what really happened. But we were told that the police has taken the custody of the disease, so they cannot really tell us. So that's whatever we want to hear, we can go to the police station. But upon getting to the police station, we realize that it is true. Akoto Osei is now a disease. Yeah, that they had the report and they also went there and they realized that what they said was true. So they now took the corpse to the mortuary. You know, losing someone who is dear to you is not an easy thing. So we are here mourning the death of Akoto Osei, and we are not happy at all at this moment. Yeah, Akoto Osei is an influential member of the party. As I earlier indicated, he's one of our communication team member and also a branch youth organizer at St. Paul's School. You know, he worked tirelessly for the party, and we were expecting him to deliver more as we are approaching 2024 general election. Akoto Osei is one of us. We yewura ya ojina mu ekasa ye de ma yewura Akoto abusuanu nti aprosifo kire se omuguso Ghana baye adiaba se ene wo mne mpanyefo mo kabie wo mo atena se atokese so adwene ahwa unu se wo se kokko bo wo no mutumi epajamu na sabio kana no ana kokko bo no mutumi epajamu no anya sabia na aban no wonte akuafo haw wo mapenisie ne wo mama ne a wo namu ne wo mne jana na ahye osansa chinti no ya wo hwea na nyaye enti na e wo se ekoba ne sa na ene yi a aban no de nneoma agunsanie ni no na enwo akwakwonya se mutumi pajamuo na kokko bo no atumi ekosoro kakra ya kai wo chromo sa Ghana ban pajamuo no sese kokko bag bia kwakogina 2070 Ghana cedis ya eno no ayade a ebaba boa papa ama kokko ne tore ne ton no atumi agina ne naso ya nyina da nim kokko so mfaso ena sane yesi bi boa wo mayi sanse kamia se wo mayi Ghana bakona nim nyina no enkwamra kokko eka ho bi pa ense basa wonmo boa na kokko akuafo wo mutirim ye wo mode ema wonmo sikapudu a eno so babo ma ma Ghana ye sikasam atumi agina brane se konkomani agyan enam saya so ntire Ghana kokko bodo kire se efiti na de kroyia no esase na aye adwuma sane beya ye nuanom akuafo wo mo ho ebetumi ahenha wonom It's my kitchen restaurant and ye kan for dia mawo kokko mo nipa de abusua wo kwa wo mo de bi ye nuane ene nneoma so to ahodo ya obenya bi no wato na wadie
as my kitchen say and catch us soap free juice ahodo ana sempo penuane ahodo ena dia bra one man che won be dia ma wo be ma papa dia sofom one na pai dia wodia wo say yes aduane pa na wodie as my kitchen channel obenya bie mo kwada bia no woto banku woto pizza ba ko che ba ko de ka ho ya wada so ye banku ne tilapia no de ba ko apiu so won pa na pade wo baba ya sports stadium mobile traffic light no a delivery services near de wo ye bi e wo ho 0265 70 70 70 0265 70 70 70 Express Group de wo to fund wa kwasi boni krom wo se kwana kwa ya adwuma kosua de scholarship na wo pe obepa bi dia ma visa na wo pese ye boa ma won saka ticketing holidays anasa to bi na wo kwa wo po bi amana boa ma won saka visa eye Express Group and ye do ebeko Canada na wo kwa US UK Australia New Zealand Germany ane aman kaye no ewusua ye de no de eda Sompa ya se ya dwuma ho tinti ya mfa tete o asafo he ya ne wo ya wo labor runabout and Kaneshi first light 0249 000448 0249 000448 yeah,